Uma uzalwa kusukela ngomhla ka-23 ku-August kuya umhla ka-22 kuSeptember, okusho ukuthi wena i-star sign sakho i-Virgo, okusho ukuthi wena ngomhla ka-26 iy'nsuku zakho eziwu-2.5 ziyaqala umhla ka-26, 27 uphume ngomhla ka-28. Lo 3 days wazi njengoba uzazi wena enyangeni kube ngazuthi nje uyowina ilotho, ngoba vele ngokwenza le process uzoyiwinela ilotho empilweni, nasekuthuthukeni, nasekwazini zonke lezi zinto obungazazi, nasekuvulekeni kwamehlo akho, kakhulukazi lawa kamoya, ukuze wena ungezuba isisulu sama-condom nama-implant lawo kuthiwa hayi anytime ziyakhala, kanti bezela ukuthi lolu ketshezi lukunikeza amandla okufanele ukuthi ulunyuse luyele ezulwini la engqondweni yakho, luzohlala lusebenze luwenze umsebenzi. Very soon uma sonke singalalela silandele lento, bazoba nenkinga eSouth Africa.